living fearlessly in daily life. Unsa daw? Pag kinabuhi, adlaw-adlaw nga walay kahadlok. Ang problema manggod nato ng mga Kristohano, labi na kung wala kay security, dili security guard, kung dili security sa imong kaluwasan. Kaya bitang, bisag Kristohano na ka, pero naguna-una ka nga, langit ka ako, kung mamatay ko. Kasi naa sa inyo ha, diri Mao na akong nabantayan. Bisan tuod, baptista, niya nagtuod ta og security, pero daghan gyapon sa tua, naghuna-huna, nga malangit ka kung mamatay ko. Kini lang ako iklaro sa inyo ha. Dili mo dapat mahadlok. Ano man? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sa tanan nga midawat, mituo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung tinuod nga ikaw mituo kang Jesus Christ as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, dili na ka mahadlok. Dili ka dapat magduha-duha nga luwas ba ka o dili. I remember sa una, first 2012 siguro to siya. First 4 months na ako diri. Nguntahan ako sa mga young people that time. Sila, isa to sila Rian, nga grupo. Nanabtan ako diri. Nguntahan ako, sila Angel, sila Apple, sa patong upan. Nguntahan ako sa inyo ha. Kung mamatay mo karon, gabihion na, sigurado bagid mo nga luwas mo o langit mo. Ingon to sila, tubag nila. Sila tao ni patong uban So, 50-50, pastor. Dili siguro. Ang uban, ambot lang, pastor. Sultihan ko kamo sa tinuod. Kung tinuod nga ikaw mituo kang Ginoong Kristo, dili ka dapat moingon nga 50-50 o 50-80 or 80-90. Dili ka dapat magunahuna nga kanang unya na siguro mamatay ko, may balaan ako. Kaya nga naman, basta may pagtuo ka kang Ginoong Kristo, tinuod nga maluwas ka. Kaya kung mingon ka, unya, nagmay balaan ako, kung mamatay ko, unyag mamatay ka, unyag maimpyerno ka, napakimahimo. Lang, magmingon ka nga, balik sa ko sa kalibutan, ibalik sa ko sa kalibutan sa tanas, kay init manggada sa impyerno. Mo nang dapat sa buhi pa ka, sayron ni mo, kung nasa ka paingon, langit ba o impyerno? Mo nang, kumingon ka nga, kumingon ta nga, may balaan ba sa tao kung asa sa paingon, langit ba o impyerno? May balaan, oy. Ikaw mismo, kabalo ka kung asa ka adto, kung mamatay ka. Bisan karon nga buhi pa ka. Ayaw sa pana? Ayaw targeta ang imong destination, inig mamatay ka. Ayaw gid pag-ingon na ambot lang kag malangit pa ka ako Pero gusto ka matog langit. Sa buhi pa ka, karon nga buhi pa ka, pwede na nimong sayron kung asa nimo gusto mo adto, langit ba o impyerno. Kung gusto ka mo adtog langit, desisyon nga buhi pa ka, pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Mana kung muingon ka nga, may balaan na niya, pastor, kung mamatay ko. Dili na inana. Kaya kung mamatay ka, adulong ka impyerno, wala na kay mahimo. Dapat sa buhi pa ka, imuha ng sayron kung asa ka paingon, langit ba o impyerno. O klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo, na kung ikaw mutuo kaniya, ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Diba? Ingon ang John 3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni anak, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, siya dili mamatay, kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. So, kana pa lang nga bersikulo, kabalo na ka kung asa ka paingon kung mamatay ka. Kung mutuo ka kang Jesus Christ, ikaw makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Manang kumingon ang mga tao nga wala sila kabalo kung asa paingon langit ba o impyerno, kay dito ra nila may baluan kung mamatay sila. Sayop na. Usana siya kasinyalis nga wala gid siya pagtuo kang Ginoong Kristo. Kung may pagtuo man siya pero dili gid buhi nga pagtuo. Kato bitong giingon ni James na patay nga pagtuo. Patay nga pagtuo. Na ingon pa diri aron nga sa pagkinabuhi nga way kahadlok adlaw-adlaw, pinaagi sa pagsalig sa Ginoo bisan taliwala sa mga pagsulay. Sulayon may kita. Aron mo doubt ta, aron magduha-duha ta kung luwas bata o dili. Labi na bitaw kung makasala ka. Unsa may inyo hang una-una? Pag makasala ang usa ka Kristohanon, maingon dayon ta.
Matay, impyerno gid ko ani. Kasagaran ako madungog ana si Ate Helen. Naman si Raymond diri pero kadungog gid ko kang Ate Helen nga ang iyang yung mentality pag abot sa tao nga makasala, impyerno gyud. Pero biblically dili na mao ang gingon sa Bible. Ngano man? Musugot ka nga nangalagad ka sa Ginoo for 20 years, unya nakasala ka, unya impyerno dadayon ka. Dili. Dapat dili inaana atong Ginoo. Ano man, tungod kikitang tanan makasala man gyud ta, buot ba pasabot na impyerno na dayon ko? Ang Bible nagtudlo na kung ikaw makasala, latuson ka sa Ginoo. Agig pahinumdom sa imong sala nga nahimo. Dili kay kuhaon ang kaluwasan na iyang gihatag diha kanimo nya itsa ka dito sa impyerno. Dili ingon ana. Ha? Basin og naay nagtudlo og nagwali nga inyong nadunggan na kung makasala ka, impyerno na ka. Dili ana atong Ginoo. Ha? Basin mauna ang niya silsil sa inyong unahuna, hala nakasala ko, impyerno gi ko ani. Dili oy. Ang tinuod nga anak sa Ginoo, latuson siya. Tanawa ang prodigal son. Kana ang kuhaig example ninyo. Nakasala siya siyang tatay. Ano man? Gikuha niyang kayamanan. Misibat siya milangyaw. Pero sa diha nga nahilayo siya, nasinati niyang kapaitan sa kinabuhi. O, pagbalik niya siyang tatay, wala na ba siya ilha? Gingnan ba siya nga, ano mo balik makadiri? Wala na ko'y anak. Wala na ta ka ilha. Pero nganong gidawat man siya, o gigakos. Ingon niya, ang akong anak na nawala, nabalik na. O, kung makasala ka sa Ginoo, kay makasala man kita sa Ginoo, latuson ta sa Ginoo. Mana kung naay latos ang Ginoo sa imo kinabuhi, pasalamate. Kay ano man, timaan na nga anak ka sa Ginoo, pero kung wa ka latusan sa Ginoo, kana pamalandungi kay basin dili ka anak sa Ginoo. Kay bisag unsa kalagot nimo anang anak anang silingan nimo, di ka kalatos anak. Ano man, di man na nimo anak. Bisan pag unsa ka buluyagon na, di ka kapasipala anak kay kung masipala mo, imo nang pasipalaan, mapriso ka. Mo nang bisag unsa ka lagot nimo nang bataa, di ka kapasipala, kapasakit, ka istorya anak, kasaba anak ka, lusi ana yang dunggan niya. Kay dili nimo na anak. Mo na kun nangalagad ka sa Ginoo, bisag unsa nimo ka buluyagon niya, wa jud ka kasinati og latos sa kinabuhi, mabalaka ka dapat. Ngano man? Anak ba jud ka sa Ginoo? Ngano wa man ka latosa? Pero kung gilatos gani ka, mga pagsulay og lain-lain na mga problema sa kinabuhi, pagsulay, balatian, kawaladon, nga naisip nimo Lord, usa naman magsusi pud ka. Kay para pod kay usa na ka pamaagi sa Ginoo na mabalik ang imong pagpakigsuod diya saya. Dili niya tugutan maimpyerno ka diretso. Usa na ang Ginoo, hatag bawi sa kaluwasan, dili na natong Ginoo. Ang gingon sa Ginoo na kung ihatag niya ang kaluwasan, imo na ang kaluwasan. Share the gospel boldly. No, para dili ka mahadlok sa pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ibalita, isangyaw ang maayo nga balita, isangyaw ang ibanghilyo may tungod sa kaluwasan. And then encourage hope in the midst of struggles. Nga adunay paglaom, taliwala sa mga struggles. Encourage nimo katong mga nagmaluyahon, katong nakasinati, umakahadlok, alisang sa kinabuhi nga marag hopeless na silang kinabuhi. Painom-dumi sila. There is God. Mutuo lang ka sa Ginoo. Musalig lang ka sa Ginoo. Ug itugyan lang nimo ang tanan diha sa Ginoo sigurado. Bisag unsay mudangat sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, mamatay o mabuhi ka man. Sigurado adunay paglaom kay naa ka sa kamot sa Ginoo. Kung mamatay ka, be it. Ha? Mawanhaw ka pag-abot sa ulahi mga adlaw. Ayaw ka bala ka. Mabalaka ka kung wala kay Ginoo nya mamatay ka. Kay sigurado malaglag ang imong kalang. Tanawa ang lighthouse kanang parula. Unsay purpose sa lighthouse? Para ang mga barko di sila mubati o kahadlok na muagi sa maong nga dagat. Nga naman, maglandaw sila sa parula. Nga ingon nga giya aron dili sila mabangga anang mga bato. Di ba? Ang kaluwasan nimo mauna ang imong parula, ang imong lighthouse. Aron dili ka mabangga o dili ka mapukan pag-abot sa mga trials o mga temptation sa kinabuhi.
nga makabantay ka nga luwas na ka. Dili ka mahadlok. Mamatay ka mabuhay kung makasala ka, kung tinuod ka nga may Kristo sa imong kinabuhi latuson ka. Dili kay maimpyerno ka. Daghan kog mga nagian na grupo. Kung makasala, inana gyud ang tinudluan. Kung makasala ka, impyerno ka. Pero sa diha nga na master ko, nasabtan nako na dili inana ang Ginoo nato. Nga kung makasala ka, impyerno na ka diretso. Dili inana atong Ginoo. Ha? O na nga kana nga sayop nga paghunahuna. Dili na biblikal, kundi gumikan kana sa sayop na mga pagtulunan. So I encourage you before ta mag-adto sa tuang mga prayer requests, ikaw mismo personal sa imong kaugalingon kay mag-pray man taon niya. Please, pray for courage, peace, and trust in God. Pray for faith in families and community, which is importante kini labi na sa atong pamilya nato. I-pray gid nimo sila nga may may pagtuo sila sa Ginoo, ang community may pagtuo sila sa Ginoo. And then surrender your life every day sa Ginoo. Surrender your life, your everyday life sa Ginoo.